Achuchal kokuy vaniliet hun orati eswistak kaleshwana. Kohuna ni bilal bay iglesia. Ahun tichochi hinkulchon anhabi ban yet hun orati. Makachel tolanan amahona iskanes Dios. Tzankal set yinal baital chachap shalwi. Wat chak a tiempo hunok cholan wetok yet chi hilon skanes Dios. Chiel techyul chan Biblia. Acham apóstol Pablo, Marcia yip kuiwa baye creyente a Corinto, yutol a Corinto ti, hay hun a uchle bail mas hay que sole yet hun tiempo alto, achun hilon baits and Biblia ti tol a Corinto ti, hay hun tiempo mas som chahep, cash mas mas uchla biqan habe bay iglesia mas kahun sano setieta al som la bi kaito abay 1 Corintios capítulo 1 versículo 10 si es canes Dios ashkati es justa que suana chintewi ayesh ashka kaptol abay cham haha ashka kaptol acham haha wil Jesucristo chitewe ayesh hun shaneo kapcheyute ba henap al emas sanil baitu man como no chepogile ba sole hustag ebhana baitu paltatol ashka kap hun shane animail cheyute ba kalenap al kashun lahan no kap chaon ekul masanil set yetal Shicham. Setiushan lanan kuibi malanan kuilaye creyente bay Corinto yucham apóstol Pablo yutola bay Corinto tu algo hay junzane creyente chocha tiala masom chahe yutol shiwile chekbe Dios chek sole seguro ama shun nachel yu junzan creyente ti tol Chogiel un evangelio y bilogius Paulo. Chogiel evangelio y bilogius Pedro. Chogiel evangelio y bilogius Apolos. Ashkatu mashut naon creyente ti. Shan hay un tiempo mas kakle ahbae kas masialone. Setiushan masialto Paulo ti bae kaidi hun kuy ban legin Cristo. Chiwaldo junzanti ayer si va el versículo 11 es justa que suana yutol maswap umal yuhe is familia Chloe tola lanan pitzko ovale sol baitu sí ajun al marcial to Paulo ti llave creyente by Corinto ti tol mayal abja kumale sí tolap ay hun chane kamchale ba snabal baitu ha tolap aisha oval sole machel mas aloni ay hun chan creyente ay bay Corinto tu kasmas alon ya Paulo a hun chanis familia Chloe si tolap lanan pitzko lanan pitzko oval sol baitu Set lanan yunine creyente bay Corinto ti lanan ya junteiles ba el tu sole abay versículo 12 si choch shakal anhab junes chiwap tok ilaptol ayes lanan yalon askati ainti yetin Paulo que chi ayesin ainti Yetin Pedro que chi, ayesin ayinti yetin Cristo que chi. Paltatón pokistak yaihi Cristo chena, ma ayin mashinkam yin kuru se yu chena, tohual kapash yin invi ayin Paulo inti mashes ala bautizar, si Paulo ti bay versículo 13. Creyente by Corinto tu Jesucristo mas chae yin bi Jesucristo mas acha bautizare
palta chek be Dios chek shole ak alaya bishal Jesucristo chale asan dol chok al kuywa he chek be Dios ti chok al nap ale che ya kane asan yin chip umal iglesia Jesucristo palta ayet mas som chah nap ale hun sale yo che he tol mas po tok ba kas mas kankan he yetok Paulo mas kan yetok Pedro ay mas yo che mas kankan yetok Apolos y ay mas yo che mas kankan yetok Cristo Baital tok yihon santi is kuy beho kuy kal. Paltatol a Paulo la ranjip chene. Tom a Paulo mas kami yuhe. Tom ayin mas inkame yuh chena yin kurus. Mayin inbise racha bautizar. Es hermanos. Ahun san creyente bay Corinto ti lanang ay toke. Yutusan ayon creyente yet hun tiempo al ti mayon Corinto ayon ti. Palta ayonek bay un lugar ti a Centroamérica kahanonek bay coach alti maun capas judío ayonek ti mas el incul Dios mas con yauteok yuninalok san checo colcha tinani yin Jesucristo ta ay bas Corinto mas som chahe vietu ay yin Paulo yoche maskani ma yin Apolos ma yin Pedro ay mas candidato Cristo. Palda atse al marcial Paulo ti baye tol a Cristo mas kami y yin bi Cristo mas ala bautizare y akalta Jesucristo y la akan ay obra Jesucristo chiboj apas check be Dios ti ya lo man el ya bishal kolbanile ya okay abay versículo 16 si Paulo ti askati tojo kapta tol wa anak ba kapasta bautizar Estefanas yetok kale kahan yetok asane tubian amsa al hunoksha abil bautizar bu chibuti naoni si Paulo ti me naon tok ay hunsan familia bay Corintos tu a Paulo ane bautizar paltaman masa ni doctor a Paulo mas a bautizar tamal jinis bi Paulo mas a bautizar pero yin bi Cristo versículo 17 manual nak a bautizar tu wopisu yu Cristo palta a alo el ane haliet kolb anileh manak yeto ane hal helanilal wal nak hun abistu yet wat awqab kamichal Cristo yin kurus mi man yelabno yul satep chi apshalvitu abi se dietal chioche Paulo tich nachel yuhe creyente bay Corinto chioche tol awal kawiya bishal Cristo abi a kawiya bishal Cristo chi a chi nachel yuhe chi apshalvitu yetwa chi awqab kamichal Cristo yin kurus mi man yelabno yul satep chi apshalvitu se dietal ayokis sato un evangelio ti kamichal Cristo yikto ba el Cristo tishis pisan un evangelio ti palta mana hine chek be Dios ayokoj kamar palta yin Cristo ay yetwach ayet chal el ane Dios ti aya bisal Cristo chal elok ay creyente bay Corinto marcial Paulo dito yo walil chi hunane bay hunshane chut bay tu junto chial versículo 10 es justa Jesuana chintewi ayes ashka wa kaptol acham hawil Jesucristo chitewi ayes hunshane ho kap cheyute pa ma hunshane cheyute napal bay tu man como no che pogele ba sole justag hana baita lo hunane bae yin Cristo hun shane hut bae hun shane hut napal asha chek be Diosin ya lo mael kan Dios chiale alab no hun kuyo titinani es hermanos hay un titinani a Cristo mas cocha y hay en Cristo mas bautizar copa hay en Cristo tú ashka tu chunach cojunan en conapal con más anil ashka anciano ashka diaconisas ashka pastor
junne cham Espíritu Santo mas ya Dios hin y junne makin bi mas konale bautizar san ayeto con mulle hit komam Dios junne chut konabal junne chut konaon zeta yetal shi junne chut konabal komasanil y junne chut koba komasanil jun shan nuke hal ko anha by iglesia by consejo local tatol ay makchel chit emba ko sol kachi wane na juno es templo machi sai bay chi sai juno es grupo kachi guion el más hermano y etok junan emba ok el jun santo hay jun san tiempo al de hermanos casa alto al chi uhi chi el de grupos bay juno iglesia kachi wane na es templo ya ane culto kaban oswano ke Oxa baisto yeb uno predicador chimicha kuila yeb y uno rakuyo kachiyalo neb kawal wat heti si asa bay yeb naktu kawal man wat yeb es hermanos tatol yin Cristo mas conoque yunta juntu a junti bay Corintios kawal ihan mas yun junti bay palta mas kuila yeb tol yin Cristo junsa nechut bay kayon tontu ayon titinani Tamasacha Jesucristo yina pisan asan yetok Dios chon beyi asa bay chon mule hin yobra komamlos june o jute con nabal chale o jaba aham yetok justa anciano justa consejo local asa ayes justa ancianos consejo local wat kap jute ko ul yine ko creyente yine justa que jana ko kam kul ne le ko bayeto ke wat chanchut halon choli la yobra komamlos ay un junjo no nieto que Taye, hermanos, toldos rogin y obra comam Dios, kuat chut hallen hay un jujunon. Sibile, hermanos, cam cheyu una y hermanos cam scuyo, pero a comam Dios masan, un irbete ayon, yetoke. Y la bi Paulo lanan yalon to bay creyente de kaiti, bay versículo 26. 1 Corintios 1, 26, sí. Es justa Jesuana, yo walil chinach el jun juj. Zet bilyai makon aute bilon Dios tol haywan ne helan yulsat anima chiaute ok Dios yetok haywan ne biahau haywan ne mak miman yelap nok mas yaute ok Dios yetok tol ae amna bal yulsat anima yuli bankinalti ae chisai Dios Yuh yilay el kiswil helan naoni yeto que am yelap no habok yulsat anima aeb chisik il cham yuh yilay el kiswil miman yelap no naoni ako sol bay consejo local ay mak ay skuyo ay mak am skuyo ay mak chiheyu ay mak am wal chiheyu palda astol am wal cheo am chal hun kanehtu hohtak acham hahawil chango helanil ay mimek winaxi mimek helan adios haywan ne chiauteh palta komasanil am ko helanil yuli banqinalti satah anim palta yul sat Dios miman helap noh masale ko helanil yudu san ay chan ok tokin yet komam Dios achusta ancianos diáconos ilte kapa tatol am hunok ik behayo kepan palta anata la yuk ama helanil kamah ahun yet Dios chihilti adios chango helanil mana que mimi kuyo masala auto hin yobra komam Dios palta aep kams kuyo hep kams napal yulsat anima palta yulsat Dios ayanapal shan hi akan Dios kas ha respetar junco privilegio ti ha apreciar jun mulne el komam Dios ti mi mano kabielamo Dios yulko sat inis yobra hiltok ba iglesia jun shan eshuta konapal tacheyo hep hermano tuyo cual Dios ok konsajan yintake talas cosas kam cheyu jun hermano tu chel asti ustak mawana wa chancho talon bay yin kam kulalil halle jabe ko kuile ko bayet ko mam Dios kasuf nachel juj paltak am ko teile ko bayin yuhtol yet cham hahawil y mas con yautiok Dios yuhis kam kulal hin es hermano